Uvaženi gledalci Autoshop magazina, ponovo smo sa vama. Slijedi novo 765. druženje. Najavljujemo. Na stazi Navak vozimo Chery novitete. T-Cross, jedan od atraktivnih kompaktnih SUV modela. BMW serije 5 sa plug-in hibridima. Na stazi Nacionalne vozačke akademije kod Beograda održana je prezentacija modela kineskog brenda Chery. Prije dolaska prvih primjeraka na crnogorsko tržište imali smo priliku da se bolje upoznamo s novitetima, s 3 modela različite veličine, nivoa luksuza i udobnosti. Chery je osnovan 1997. godine, dok je izvoz vozila počeo 2001. godine. Na 25. godišnjicu svog osnivanja napravio je veliki iskorak značajnim povećanjem stope rasta i izvoza automobila. Prema podacima koje je objavila Kineska asocijacija proizvođača automobila, među 10 najvećih proizvođača u 2022. godini Chery Group je zauzeo drugo mjesto u industriji sa stopom rasta 28,2%, čime je znatno premašio prosječnu stopu rasta industrije. Chery zauzima prvo mjesto po izvozu putničkih automobila iz Kine, to jest svako 7. vozilo koje je Kina izvezla 2022. je bilo Chery. FX predstavlja moderan i porodični crossover iz C segmenta, dug je 4,4 metra, širok 1,83 i visok 1,58 metara, dok njegovo međuosovinsko rastojanje iznosi 2,83 metra. Nastao je na konceptu Art in Motion, to jest umjetnost u pokretu. Sjedišta su presvučena perforiranom eko kožom, imaju integrisani naslon za glavu, udobna su i imaju sasvim pristojne bočne potpore. Tu je i funkcija grijanja i ventilacije kao i niz načina za elektronsko podešavanje koji su dostupni vozaču i suvozaču. Udobnosti u unutrašnjosti doprinosi i dvozonski klima uređaj koji osigurava i visok nivo pročišćavanja vazduha. FX ima tehnologiju daljinskog pokretanja motora pomoću ključa, a pokreće ga 1,6 litarski TGDI benzinac koji razvija 186 konjskih snaga i 273 Nm. Dostupna su 3 moda vožnje, Normal, Eco i Sport. Automobil ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,8 sekundi, dostiže maksimalnih 206 km/h, a potrošnja goriva iznosi 9,1 litar na 100 km. Uparen je sa Getrag 7-stepenim automatskim mjenjačem sa dvostrukim kvačilom, preko kojeg se snaga prenosi na prednje točkove. Chery FX je globalno posvećen potrebama mladih vozača koji postavljaju trendove. Izdvaja se dinamičnim izgledom koji osvaja naklonost svjetskih trendsetera, impresivnim iskustvom inteligentne vožnje, inteligentnom tehnologijom, visokim kvalitetom koji garantuje bezbjednost sa 5 zvjezdica. Izvajana aerodinamična silueta rezultira manjim otporom vazduha, a time i smanjenom potrošnjom goriva. Unaglašeni sportski duh nudi i udobnu vožnju. FX je opremljen nizom pametnih ADAS sistema, među kojima su adaptivni tempomat, sistemi za upozorenje na frontalni sudar, autonomno kočenje u hitnim situacijama, upozorenje na napuštanje trake, pomoć pri održavanju vozila u traci, automatska kratka, duga svjetla i drugo. FX zbraja atraktivnost, vozne osobine, familijarnost, a sposoban je pružiti zabavnu i dinamičnu vožnju. Tiggo 7 Pro je zlatna sredina između FX-a i Tiggo 8 Pro. Tiggo 7 Pro zauzima glavni udio u ukupnoj prodaji korporacije Chery. To je automobil koji je za najkraće vrijeme dostigao vrhunski obim prodaje u tržišnom segmentu nekih zemalja Bliskog istoka. Kao urbani luksuzni SUV automobil koji je osvojio naklonost mlade gradske elite, dostigao je vrhunsku prodaju zahvaljujući svojoj tehnološki bogatoj konfiguraciji koja mu omogućava da bude predvodnik u segmentu. Ističe se po robustnoj horizontalnoj i kvadratnoj gornjoj pojasnoj liniji koja prelazi preko bočnog dijela karoserije. Donje dvije pojasne linije su kružne, dinamične i moderne, te ostavljaju utisak brzine. Naprijed su LED duga i kratka svjetla jednostavnog i elegantnog dizajna koja imaju reflektujući matriks sa više šupljina. Tiggo 8 Pro pokazuje svoj identitet vodećeg modela u konfiguraciji inteligentne tehnologije. Opremljen je sa 12 ADAS funkcija koje omogućavaju vožnju po svim vremenskim uslovima i grade svestrani inteligentni bezbjednosni sistem za korisnike.
Pod haubom je četvorocilindarski 1,6 litarski sa 186 konjskih snaga i 275 Nm, dok je pogon na prednje točkove preko 7-stepenog DCT mjenjača marke Getrag. Opremljen sa dinamičkom kontrolom vozila, ABS-om, ESP-om, sistemima pomoći pri kočenju, kontrole vuče, elektronska distribucija sile kočenja, pomoć pri pokretanju na uzbrdici i pri vožnji nizbrdo, tako da ovaj SUV obezbjeđuje optimalnu kontrolu i stabilnost u različitim uslovima vožnje. Tigo 8 Pro je najveći od pomenuta 3 Cherry modela. Karoserija sadrži 3 glavne linije koje nose statičke i dinamičke elemente. LED duga svjetla imaju reflektujući matriks sa više šupljina, kao i jednostavno te elegantno osvjetljenje. Efikasnost osvjetljenja LED prednjih svjetala je oko 2,7 puta veća od tradicionalnog halogenog svjetla. Unutrašnjost je prilično luksuzna, sjedišta dizajnirana sa debljim bočnim krilima da čine putovanje udobnijim, a dostupan je i treći red. Električno podešavanje vozačevog sjedišta omogućeno je u 6 smjerova, te ima i funkciju grijanja. I njega pokreće pomenuti 1,6 litarski motor ukombinovan sa 7-stepenim DCT automatskim mjenjačem koji razvija 186 konjskih snaga i 273 Nm. Iz mirovanja do 100 km/h treba mu 9,1 sekunda, a maksimalna brzina 200 km/h. Na 100 pređenih kilometara automobil potroši 8,1 litar goriva. Bogato opremljen tehnologijom, posjeduje prilagodljivi tempomat, detekciju vozila u mrtvom uglu i sistem za držanje vozila u traci. Vozilo je prekriveno pocinčanim čeličnim pločama. Putnike štiti 6 vazdušnih jastuka. Sva 3 predstavljena modela, FX, Tigo 7 Pro i Tigo 8 Pro, bazirana su na zajedničkoj platformi. Očekujemo ovih dana i konačno formiranje cijena za crnogorsko tržište, koje će biti nešto niže u odnosu na srpsko tržište. T-Cross, jedan od atraktivnijih kompaktnih SUV modela. Oldtimer Savez priprema eksponat za svoj budući muzej. Evropska unija popustila oko norme Euro 7 za automobile. Bibi, idemo live! I daj mi za moga biboga nešto od kozmetike. Kumar, ja sam mislio da u Kastelanu imaju samo gume. Ma kakvi kumara? Sve vrste autodijelova, svuda po Crnoj Gori. Sve za vašeg ljubimca, od gume do volana, Kastelana. Kumara, ne brinem kad bi je s njima. Što, mnogo si ga ti razmazio, kumar? Naučio sam ga na najbolje. Što ću? Jedinac mi je. Ustrojio bi ja njega. Prvi električni BMW X je stigao, sa dometom do 630 km. BMW iX, snaga na dijelu. Jedan od atraktivnijih kompaktnih SUV modela zasigurno je T-Cross. Ovaj Volkswagenov adut nije veliki, ali nije ni mali, sa ukupnom dužinom od 4,11 metara, dok je međuosovinsko rastojanje od 2,56 metara prilično veliko i omogućava prostran interijer sa dovoljno mjesta za 5 osoba. U ponudi nudi nove i zanimljive boje spoljašnjosti u nivoima opreme Life i Style. Ovakav primjerak u Life paketu u 23.500 eura ima što da ponudi. Idealna je kombinacija stila, praktičnosti, prilagodljivosti, povezanosti i ekonomičnosti. U isto vrijeme postavio je nove standarde u svojoj klasi po mnogim parametrima. Ovaj urbani crossover se tako nameće kao idealni saputnik u svakodnevnom životu, a i više od toga.
Iako ulazni u ponudi Volkswagena, bilo da posmatrate prostor za noge putnika ili više mjesta u prtljažniku, svaki plan možete lako ostvariti zahvaljujući zadnjoj klupi koja se pomjera 14 cm, što omogućava ovom malom terencu da poveća zapreminu prtljažnika sa 385 na 455 litara do maksimalnih 1281 litar. Koristi modularnu Matrix platformu koja omogućava da prednja osovina bude smještena daleko naprijed, sa poprečno smještenim motorom i kratkim prepustom preko prednjih točkova. T-Cross je također i inovativno digitalizovan. Preko USB portova možete da puštate svoju omiljenu muziku direktno sa vašeg smartfona ili preko streaming platformi. Sistem za otključavanje i paljenje automobila bez ključa dostupan je uz doplatu, kao i digitalni kokpit koji uključuje sistem za informacije i zabavu kojim se upravlja preko ekrana od 8 inča osjetljivog na dodir, a tu je i posljednja generacija aktivnog infodispleja. T-Cross donosi brojne sisteme za pomoć pri vožnji koji su ranije bili rezervisani za modele veće kategorije. Zajedno sa izvanrednim ponašanjem u slučaju sudara i izuzetnom zaštitom putnika, oni povećavaju sigurnost, smanjuju rizik od sudara i poboljšavaju udobnost u vožnji. Dio standardne opreme u svim paketima opreme je Front Assist sistem za nadzor prostora ispred vozila. Sa sistemom za uočavanje pješaka i sistem za nužno kočenje u uslovima gradskog saobraćaja, sistem za upozorenje za napuštanje trake, za pomoć pri kretanju na uzbrdici, kao i praćenje mrtvog ugla pri prestrojavanju sa integrisanim sistemom za upozoravanje na saobraćaj iza vozila. Opciono su dostupni i sistem za držanje vozača budnim, prilagodljivi tempomat i pomoć pri parkiranju. Benzinski 1-litarski TSI sa manuelnim petostepenim mjenjačem isporučuje 95 konjskih snaga i može biti vaš za 23.500 eura. U cijenu su uključene stavke dodatne opreme, kao što su parking senzori naprijed i pozadi, digitalni klima uređaj sa dejstvom u 2 zone, Air Care prečišćavanje vazduha u kabini, App Connect sistem integracije smart uređaja i Ready to Discover. Svakako treba zakazati test vožnju i uvjeriti se u brojne prednosti ovog malog, velikog SUV-a. Oldtimer Savez je pokušao da sačuva jedan predmet za svoj budući muzej. Autobusi su rijetke stvari jer su gabaritni, sa mnogo željeza i čim njihov radni vijek istekne, sijeku se i idu na otpad. Jako malo primjeraka je sačuvano i u bivšoj Jugoslaviji. Iza nas se konkretno nalazi autobus TAM 3000S iz 1965. godine, nekih 90 konjskih snaga, preko 5000 kubika. On je služio, svoj radni vijek je, dobar dio radnog vijeka je služio kod vojske, kasnije ga je kupio privatnik koji je prevozio djecu na relaciji oko rijeke Crnojevića i Oldtimer Savez je smogao mogućnosti i snage da ga sačuva i da ga pokuša obnoviti. Suština ovoga automobila je da nikad ne napusti Crnu Goru i da to bude zrno iz kojeg će isklijati budući muzej Oldtimer Saveza Crne Gore ili uopšte Oldtimer muzej. Smo jedina destinacija u okruženju koja nema Oldtimer muzej. Naprimjer, vozila kralja Nikole su preživjela Prvi svjetski rat, preživjela su Drugi svjetski rat i 70. godina prilikom renoviranja Kruševca su natoverena i odvučena u nepoznatom pravcu. Hajde napravimo jedan mali iskorak da počnemo da čuvamo naša bogatstva koja imamo. Kad bi govorili u kakvom je stanju, on je u idealnom, jer su sačuvane na njemu sve lajsne i svi detalji koji se teško nabavljaju. Uključit će se cijela Oldtimer zajednica, znači od svih generacija kroz koji će edukativni karakter kako se obnavlja ovaj autobus. Vi ćete biti u prilici da snimate razne faze kako to ide i to će biti budući eksponat na svim našim susretima. Niko u okolini, sem naravno Hrvatska ima jedan ovakav sačuvan, Slovenija nema. To će dati, ajde kažem, kao Crna Gora je turistička destinacija i kao turistička destinacija zaslužuje da ima tako lijepe stvari koje će privlačiti pažnju. A druga svrha je njegova edukativnog karaktera, da se ljudi nauče kako obnoviti nešto. Uključena je cijela zajednica.
Novica Mišeljić iz Nikšića je već donirao sva ulja i maziva za potrebe autobusa, a ima i još ljudi koji su se prijavili i koji bi rado učestvovali u ovom projektu obnove autobusa. Tablice su već stigle. Sad se trudimo da osiguranje spustimo cijenu tu koju mi sada plaćamo 50% za 120 dana, realno bi bilo da plaćamo 10% od toga ili čak manje, zato što u Sloveniji sa 10% voze godinu dana, mi 120 dana. Da se ukine porez na upotrebu motornog vozila, nikoga ne plaća od oldtimer zajednice u Europi, a mi ga plaćamo. Ima još brojnih poteškoća. Oldtimer savez sastoji se iz 5 klubova, a svaki ima svoje određene količine članova. 95% vozila domaće oldtimer zajednice je ispod 15.000 eura vrijednosti, a samo 5% spada u skupocjene automobile. Što možemo još lijepo navesti, znači osnovan je oldtimer klub u Herceg Novom i osnovan je oldtimer klub u Podgorici i na putu je da se osnuje oldtimer klub u Beranama, tako da svakim danom oldtimer zajednica uzima, širi se i ljubitelja je sve više i više. O tržišnoj vrijednosti ovog primjerka je jako teško govoriti jer ga nemamo sa čime porediti, nema ih na tržištu, ali kao stvar koja kreće sa Oldtimer savezom i sa osnivanjem muzeja ima neprocjenjivu vrijednost za samu Crnu Goru. Restauracija je planirana da traje oko 2 godine. Da se dovede u fabričko potpuno ispravno stanje, da bi mogao da bude glavna zvijezda svih naših okupljanja. Ove godine je bilo planirano 7 okupljanja, veći dio ih je od 5-6 ih je već organizovano. Oldtimer savez planira da i u buduće sačuva vozila. Na primjer, vozilo je bilo iz 914. te vozilo koje je napustilo, otišlo za Švajcarsku. Nije se smoglo snage da se to vozilo otkupi i sačuva. Takvi rijetki primjerci bi trebalo da ostaju u Crnoj Gori i da polako raste vozni park tih lijepih vozila koji kao turističkoj destinaciji su jako potrebni. Oldtimer savez je uključen u međunarodnu FIBA organizaciju, znači uključen je u sva ta dešavanja, ali evo samo da kažemo da Oldtimer zajednica u Crnoj Gori nema svoj muzej jedina u okruženju. Znači mi smo na samom početku stvaranja Oldtimer zajednice, jer je uvijek inicijativa kreće iz muzeja. Sva restauracija će biti na domaćem terenu i bit će uključene sve generacije i svi zajedno će da iznesu ovaj zajednički projekat. Ovo nije projekat pojedinca, već cijele oldtimer zajednice. Evropska uredba o homologaciji motornih vozila i njihovih motora s obzirom na emisije i trajnost baterija, poznata kao norma Euro 7, izvorno je bila osmišljena kao posljednji set pravila za automobile na fosilna goriva i trebala je značajno postrožiti pravila za nove benzince i dizelaše na evropskom tržištu. No odmah po predstavljanju pobunila se autoindustrija, pa potom i države članice Evropske unije, one koje imaju snažne autoindustrije, tražeći da se određene odredbe olabave. Prema kritičarima, predlog je bio strog, nerealan i restriktivan prema proizvođačima, a nije osiguravao željene rezultate u pogledu zaštite okoline. Iz Evropskog udruženja proizvođača automobila rekli su tada i da će proizvođači imati čak 4 do 10 puta veće troškove zbog uvođenja norme Euro 7 od predviđenih. S druge strane, ekološki aktivisti smatrali su da je norma čak i preblaga, odnosno da je EU išla previše niz dlaku proizvođačima u prvom tekstu. Nakon višemjesečnih pregovora i razmatranja donesen je novi predlog. Vijeće Evropske unije je donijelo stajalište kojim se uspostavlja ravnoteža između strogih zahtjeva za emisije iz vozila i dodatnih ulaganja za industriju u trenutku kada evropski proizvođači automobila prolaze period ka proizvodnji automobila sa nultim emisijama. Opštim pristupom zadržavaju se postojeće granične vrijednosti emisija i ispitni uslovi za laka vozila. Kad je riječ o teškim vozilima, granične su vrijednosti emisija niže, a ispitni uslovi neznatno prilagođeni, kažu iz vijeća. Kompromisni tekst kaže da će nivoji dopuštenih emisija za kategorije putnička i kombi vozila ostati nepromijenjeni u odnosu na one u normi Euro 6. Što se tiče vozila kategorije A, autobusi i teška privredna vozila s motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, u novom kompromisnom tekstu granične vrijednosti emisija niže su, dok su ispitni uslovi neznatno prilagođeni u poređenju sa normom Euro 6.
Tekstom vijeća jača se usklađivanje graničnih vrijednosti emisija čestica iz kočnica i graničnih vrijednosti stopa abrazije guma sa međunarodnim normama, a u obzir se uzima i novo predloženi cilj nulte stope emisije CO2 do 2030. godine za gradske autobuse. Iz reda autoindustrije kažu kako je ovaj potez korak u pravom smjeru, ali da troškovni pritisak na proizvođače ostaje previsok. Sa strane ekoloških organizacija stiže oprečno stajalište. Najbolje da odmah sve ukinemo, kažu, jer bitnih kvalitativnih pomaka u području zaštite okoline zapravo i neće biti. Predsjedništvo vijeća s novim predlogom ići će pred Evropski parlament na pregovore o usvajanju teksta. Hibridima. Prođe li sve kako je planirano, norma Euro 7 svi novi Nissan modeli u Evropi od sada 100% na struju. Yangwang U8, sve mogući električni tank iz Kine. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est drivable. New Peugeot 308, unique sensations. This joy is electric. This joy is electric and we're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Prvi električni BMW X je stigao, sa dometom do 630 km. BMW iX, snaga na dijelu. BMW serije 5 i sa plug-in hibridima. Tako je najavljeno, a sada su i zvanično predstavljene. Ukratko, bit će dvije verzije sa 299 i 489 konjskih snaga. BMW je odmah po predstavljanju nove serije 5, koju praktično tek treba uskoro da detaljnije upoznamo, a koje imaju blago hibridne pogonske sisteme na 48 volti, najavio i verzije koje će moći voziti samo na struju, ali imati i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. U prevodu, plug-in hibridi koji su zvanično predstavljeni pod oznakama 530e i 550e X-Drive. Odavno smo navikli da brojčane oznake kod BMW-a, a ni kod drugih, ne označavaju ništa vezano za snagu ili zapreminu motora. BMW 530e ima dvolitarski benzinac koji je zadužen za 190 konjskih snaga i 310 Nm maksimalnog obrtnog momenta, ali i elektromotor od 184 konjske snage i 250 Nm. U ukupnom bilansu do zadnjih točkova stiže 299 konjskih snaga i 490 Nm. Prenos snage je, kao što smo i navikli, preko 8-stepenog automatskog mjenjača, a pomenuta raspoloživa snaga dovoljna je za ubrzanje do 100 km/h za 5,3 sekunde i maksimalnu brzinu od 230 km/h. Autonomija na struju je obećavajuća za one koje ne bude mrzilo da pune svoju peticu od 93 do 103 km i to u vožnji do brzine od 140 km/h. Znatno ozbiljniji pogon donosi 550e X-Drive. Motor sa unutrašnjim sagorijevanjem je 3-litarski redni 6-cilindraš. Ukupna raspoloživa snaga pogonskog sistema je 489 konjskih snaga i 700 Nm, koji su dovoljni za ubrzanje do 100 km/h za samo 4,3 sekunde i elektronski ograničenu brzinu na 250 km/h. Kapacitet baterije je 19,4 kWh, a autonomija u električnom modu za 550e X-Drive je 83 do 90 km po WLTP proceduri mjerenja, što znači u realnom životu od 60 do 80 km. Obje plug-in verzije modela BMW serije 5 u salone stižu tokom novembra mjeseca ove godine.
Nissan želi da bude predvodnik u potpunom prelasku na struju. Više neće nuditi nove modele pokretane benzinskim i dizelskim motorima. Ta je najava u skladu sa ranije objavljenom strategijom elektrifikacije, koja kaže da će ova marka najkasnije do 2030. godine postati potpuno električna u Europi. Do tada vidjet ćemo samo nove električne modele, a klasični će pogoni ostati dostupni tek u postojećoj gami. Sve to dogodit će se 5 godina prije roka koji je Evropska unija zadala za zabranu prodaje novih benzinaca i dizelaša. Istovremeno su iz Nissana predstavili i novi koncept nazvan Koncept 2023, nastao u njihovom Evropskom razvojnom centru u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako bi obilježili 20. godišnjicu otvaranja svog studija u Londonu, izradili su model sportskog urbanog automobila, kompaktnog hot hatcha. Ideja je predstaviti viziju električnog gradskog vozila, spremnog za izazove elektromobilnosti i namijenjeno mlađoj urbanoj publici. Naglašen sportski karakter ističe se spojlerima, difuzorom, velikim točkovima, pa čak i zadnjim krilom, sličan onome kod trkačkih bolida. Ispod svih tih dodataka vjerovatno se krije i obični automobil koji Nissan ima u planu, iako je moguće da, kada se ogoli, ovaj koncept posluži kao model za dizajn nove električne Micre. Ona će, prema sada dostupnim informacijama, u serijsku proizvodnju ući 2026. godine, a bit će najvjerovatnije zasnovana na platformi nastaloj u sklopu matične grupacije Renault, Nissan, Mitsubishi. Na istoj platformi razvijaju se i Alpine A290 te novi Renault 5, također kompaktni sportski modeli. Do 2030. Nissan će uz nasljednika Micre predstaviti ukupno 19 potpuno električnih automobila, a planiraju u sve ugrađivati i baterije bez kobalta, čime žele da snize trošak izrade baterija za čak 65% do 2028. godine. Na kineskom je tržištu dostupan moćni potpuno električni SUV tamošnje kompanije BYD, kojim žele da potvrde poziciju dominantnog lidera u tom segmentu. Potrebno je tek pogledati osnovne specifikacije da bi se vidjelo kako će novi Yangwang U8 biti novi standard za luksuzne terence u godinama koje dolaze. Ono što je predstavljeno naime daleko premašuje sve viđeno, a obični električni SUV-ovi prema ovom modelu izgledaju kao dječje igračke. Yangwang U8 je dakle body on frame SUV, izuzetno robustne konstrukcije i sa pogonom na sva 4 točka. Njegova 4 elektromotora, svaki za po jedan točak, imaju ukupnu snagu od čak 1197 konjskih snaga, a omogućavaju rotiranje u mjestu za 360 stepeni, poput tenka, okrećući točkove u suprotnim smjerovima, ali i nevjerovatno brzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,6 sekundi. U8 teži gotovo 4 tone. Motori nude i 1280 Nm te najvišu brzinu od 200 km/h. BYD-ova nova zvijer duga je 5319 mm, široka 2050, a visoka 1930 mm. Međuosovinsko je rastojanje duže od nekih putničkih automobila te mjeri 3050 mm. BYD-ova platforma E4 omogućava mu promjenu visine od tla za 150 mm, zahvaljujući hidrauličnom vješanju. Ali ni to nije sve kada je riječ o savladavanju teških terena. Sposoban je plutati u vodi čak do 30 minuta, pa čak i ploviti brzinom od oko 3 km/h, korištenjem točkova kao pogona i u tom slučaju. S ugrađenom baterijom i punim rezervoarom benzina može preći i do 1000 km bez zaustavljanja na punjaču ili benzinskoj stanici. Iako nosi tank od 75 litara i dvolitarski turbobenzinski motor sa 4 cilindra, ovdje je i dalje riječ o električnom vozilu. Naime, spomenuti motor služi tek kao range extender koji dopunjava bateriju kada je to potrebno. Osim tako, na brzom se punjaču snage 110 kW baterija može napuniti od 10 do 80% kapaciteta za samo 18 minuta. U kabini sve pršte od luksuza, pa se tamo mogu naći kožna sjedišta, ekrani dijagonale 23,6 inča ispred vozača i suvozača, centralni kontrolni ekran od 12,8 inča te head-up. Biće dostupan u dvije verzije, Premium Edition i Off-Road Master Edition, koje se razlikuju po opremi. Prvi nudi autonomiju nivoa 2 sa brojnim senzorima, kamerama i lidarima, dok drugi, na primjer, može zaroniti u vodu dubine 1,4 metra. Na popisu dodatne opreme su i frižider za hranu i piće, panorama, brojni sistemi pomoći vozaču,
automatsko parkiranje i slično. Yangwang U8 najskuplji je model ovog proizvođača i jedan od najskupljih redovnih automobila na kineskom tržištu uopšte. Početna cijena mu je nešto veća od 140.000 eura. Toliko od nas u 765. izdanju. Autoshop i sljedeće nedjelje u istom terminu sa brojnim domaćim i međunarodnim aktuelnostima. Emisiju možete gledati i na Autoshop i YouTube kanalu. Do gledanja.